Ivan Hasenaj, rođen sam 24.6.1928. godine. Sa 16 godina bio sam dobrovoljac ustaške vojnice. Zarobljen sam negdje blizu Dravograda od Rusa, koji su me predali slovenskim partizanima, koji su nas metili u jedan bivši logor gdje su bili Talijani, jedan stari dvorac negdje blizu Celja. Tamo su osim nas ušli mnogi i vojnici i civili i djevojke, studentice iz Zagreba, koji su drugi dan bili svrstani u jednu kolonu i otamo otpremljeni kuda, nemam pojma. Nas 8 smo ostali jednim slučajem, jer sam se nalazio među krojačima i cipelarima koji su i bili u jednom sastavu jedne jedinice i imali radionicu. I to su iskoristili slovenski partizani da su nas tamo zadržali, da im radimo i prepravljamo uniforme i popravljamo stvari. No, tamo su nas nakon kratkog vremena izbacili, odnosno predali, prema njihovom morali predati Jugoslavenskoj armiji, koja je u blizini toga dvorca i postojala isto jedno ustaško pomoćište gdje su bili bivši ranjenici i invalidi, i s njima skupa su nas odveli na jednu poljanu blizu Celja gdje su nas skinuli nam uniforme, oduzeli nam sve što smo imali, lančice, prstenje, koju god vrijednost, i dali nam stara odijela, civilna, i otamo nas odveli u Celje u jedan logor u kojem su već bili drugi naši vojnici koji su nas upozorili da vrlo vjerojatno će i nas postreljati kao što su postreljali i kao što streljaju svake noći po jednu grupu. Međutim, kojom srećom, zašto i kako, ne znam, drugi dan su nas strpali u vagone i otpremili u Zagreb. U Zagrebu, u logoru u Prečko. Tamo su nas počeli razvrstavati po rodovima vojske, po činovima, to je časnike na jednu stranu, dočasnike na drugu stranu, obične vojnike na treću stranu. To je trajalo jednu noć i jedan dan. Nakon toga su nas počeli svrstavati u kolonu, vezati žicom dvojicu po dvojicu, i kolona je krenula iz Zagreba, sa predgrađe Zagreba, kroz Zagreb do Lupoglave. U Lupoglavi su časnike i dočasnike odjelili i metili u jedan tor, tako da nazovemo, gdje su bili tako nabijeni da su jedva mogli stajati, a ne sjediti, nije bilo uopće ni govora. Nas su metili u neke zgrade, u dvorišta, i tu smo prenoćili. Drugi dan ujutro smo krenuli dalje sa kolonom. Ti časnici i dočasnici koji su bili u tom toru nisu više bili s nama, niti smo ikad više poslije vidjeli. Da su stradali, mogu su posvjedočiti na taj način, jer među njima je bio moj direktni zapovjednik, natporučnik Apel, koji više nikad nigdje nije
osvanuo živ. Na putu od Lupoglave prema Pitomači išli smo državnom cestom i na jednom dijelu počela je strahovita kiša padat. Dakle, za vrijeme već te kiše su nas krenuli sa državne ceste na jedan kolni put koji je vodio kroz jednu šumu. Tu se već počela hvatati noć i kako je bilo teško održati se u redu 4x4 vezani ići kroz blato i kroz šumu, počeli su ubijati one koji su u početku one koji su izlazili iz reda, a poslije su sa konjima išli iza nas, to je na začelju kolone, i ko je stao pred konja, toga su ubili. Nastavljeno je strašno puškaranje cijelu tu noć. Neki su uspjeli pobjeći, ali jako malo. Druge su pobijali. Kad smo izašli drugi dan ujutro iz te šume na cestu, kolona se tako smanjila da smo vidjeli početak i svršetak, što prije toga nismo uspjeli ni na zavojima vidjeti. Gdje je početak, a gdje je svršetak kolone. Jer sam se nalazio otprilike negdje u sredine kolone. Od toga mjesta pa do Bjelovara su nas tukli stalno. Ili zato što smo imali glavu gore, ili zato što smo imali glavu dole, ili zato što smo gledali lijevo, ili zato što im se sviđalo da nas tuku. Na tom komadu puta nisu ubijali, jer da se ostalo tako malo da bilo možda nezgodno da su došli u Bjelovar sa svega par ljudi. Nusput od Pitomače prema Bjelovaru je na jednom mjestu, navodno, mi nismo čuli, nego je nastalo jedno komešanje da su tobože neki izvana bacili bombu na predvodnicu, to jest na partizane koji su išli na konjima i išli pred nama. I zbog toga smo morali jedan dio ići po cesti puzeći. U Bjelovar kad smo stigli, jedan Crnogorac, zapovjednik toga logora koji su nas sretili, je došao, održao nam jedan govor da smo mi zarobljenici prema internacionalnom pravu ne smijemo biti vezani. I ko je taj koji nas je dao svezati? Jasno da niko nije se usudio reći ko nas je vezao. Strpali su jedan logor gdje su bili Njemci. Njemci su bili u barakama, a mi smo bili na dvorištu, bez vode, bez jela, bez ičega. Ovo što do sad sam govorio, od polaska iz dvorca u Sloveniji do toga momenta kad smo stigli u logor u Bjelovaru, nisu nam dali ni vode, ni jest. Jedino u Zagrebu su nam dali, ko je imao u što uzeti, malo vruće vode u jednu ruku, a u drugu ruku šaku kukuruznog šrota, presnoga. U Bjelovaru smo ostali jedan dan i noć, gdje su nas opet trpali u vagone, ali tako nabijene da nismo mogli, jedva smo mogli stajati. Ako je neko htio sjest, nije mogao, nego je sjeo na onoga koji je stojao. Govorili su nam da nas šalju u Rusiju. I tim zabombiranim vagonima su nas odveli u Slatinu. U Slatinu su nas opet izvadili iz vagona i odveli na jednu poljanu, na jedan pašnjak, gdje smo ostali 2 dana. Od Slatine prema Osijeku opet smo svrstani u kolone, ovaj puta doduše nevezani, ali opet bez hrane i bez ičega. I bez vode. Na putu su ljudi
kako su slavonska sela uz cestu i kuće su u redu uz cestu, metali korita sa vodom da si uzmemo. A ljudi su iz prozora bacali na cestu kruh i jelo. Kad su partizani to vidjeli, onda su u drugim selima, kako smo prolazili, već ošli naprijed, metili sa svake strane puča po strojnicu i ako je ko bacao kruh ili meto vode, oni su pucali po njemu. Tako da su ljudi uopće se nisu usudili izvan. No bilo je ipak ljudi koji su otvarali prozore i uz otvorenih prozora bacali kruh i sakrivali se iza prozora. Taj kruh i to nešto malo hrane što smo mogli, onaj koji je mogao dokučiti, jer iz reda se, koji je izašao van, dobije batina. Tako ako je palo među nas, onda smo nekako to mogli uzeti. A ako je palo malo izvan ceste, taj je ostao ležati jer ga niko se nije usudio izaći i uzeti. Prvo radi strojnica koje su bile sa strane, a drugo radi batina koji već onako iznemogli, izgladnjeni, nismo bili u stanju. Između Valpova, odnosno pred Valpovom, uz cestu je bilo isto tako postavljeno na samom poljanu gdje nije bilo nikoga, isto korita sa vodom. Na sreću nije niko se zaletio po tu vodu, jer su nam iz žita vikali: ne pijte to, voda je otrovana. U Valpovu su nam priključili opet jednu kolonu, tako da nas je bilo malo više, i od Valpova prema Osijeku uz državnu cestu postoje drveće dudova. U to doba dudovi sazrijevaju. Dudova nije uopće više bilo, ostalo je nešto lišća. Ostali i bez lišća, jer smo i to lišće jeli. Kako nije bilo šta drugog, da smo to jeli. Tu su nam dozvolili, jer su na taj dio od Valpova do Osijeka su nas pratili, čuvali partizani, ali uglavnom stariji ljudi koji su, i samo taj komandant koji je vodio kolonu i išao na konju. Ovi su morali isto iz pješke koji mi, pa već nisu mogli. Tako da nisu nas toliko tjerali ni gnjavili kao prije. U Osijeku su nas trpali iza Osječke klaonice na jednoj poljani i tamo je došao tobožnji Crveni križ da nas pita kako nam je, da nam šta treba i da nam održi jedan govor gdje su nas pozivali da se prijavimo, oni koji su od 1941. bili u ustaškoj vojnici ili u ustaškim redovima i oni koji su bili kasnije. Da te koji su bili od 1941. godine, da će te prve napraviti sud i ko je kriv, da taj će biti kažnjen, koji ne, da će biti pušten kućama. Mnogi su povjerovali i prijavili se. Ti su poslije, kako sam saznao, bili kod Slatine svi poklani. Nakon toga su nas razdirivali od 25. godišta na niže i prebacili na drugu stranu toga logora, kako da ga nazovem. Tu su bili, osim nas mlađih,
i oni koji su dobili tifus ili dizenteriju. Ja sam kao bolničar i imao sam prilike vidjeti te jadnike. Nismo imali mi niti povoja, nikakvog lijeka ili šta da tim ljudima povedno, što smo im mogli to, da smo im mogli doneti vode i malo ih oprati. To je jedina pomoć koju smo im mogli dati. Ali svaki dan su ih odvažali tobože u bolnicu na liječenje. Međutim, nikakvo liječenje, nego sam čuo od drugih bolničara da su ih odveli do Raskužne bolnice u Osijeku i tamo da su ih jednostavno likvidirali i spalili. Nakon 8 dana su došli neki časnici i dočasnici Jugoslavenske armije i počeli spraviti neke listine i počeli ispitivati jednog po jednoga i sastavljati neke liste. Pa dana nakon toga svrstali su novu kolonu da ćemo ići u vojsku, Jugoslavensku armiju. I vodili su nas opet nazad u Bjelovar. Na isti način kao što smo prije išli kao zarobljenici, sad smo išli kao tobože budući vojnici. Isto bez jela, bez ikakvog stvar se uopće nije promijenila, isto tako pratnjom, sa stražom, sa granvažom kao što smo išli prije. Dosput negdje kad smo već bili par kilometara pred Bjelovar, najedanput se stvorila među nama jedna seljakinja, mlađa ženska, i čudno nam je bilo da je ona imala jako široke suknje, kao da je natečena. Umešala se u nas jer su nas opet pratili stariji partizani, ljudi već izdemogli. I kad je stupila među nas, počela je ispod suknje vatiti flaše. Flaše su bile pune rakije i to jake rakije. I dala nam je da daljemo tim partizanima, da ih napijemo pa da možemo pobjeći. Međutim, jedan od njih je to primijetio i napravio je narodni sud njoj. Posjela nas je sve po cesti i počeo je suditi. Da je ona izdajica naroda, da je htjela nas potrovat, a mi smo budući vojnici Jugoslavenske armije i zato ju treba svezat i odvesti u Bjelovar u zatvor. Mi smo u momentu to pristali, te flaše smo istresli i napravili smo tako jedno komešanje da je ona opet stigla među nas i nestala. Jer oni nisu bili u stanju, ako nas je bilo mnogo, a njih je bilo malo za nas čuvati. Nisu mogli pratiti i pomešati se među nas. Kako je to bilo na otvorenom polju, ona jednostavno uspjela između nas se probiti i otići u žito i nestati. U Bjelovar, već na ulazu Bjelovara su nas počeli tjerat da pjevamo. Jasno, koje pjesme smo oni znali? Samo naše. I nastala je, jedan je zapjevo ono što smo znali. Pogleda se prašina kod ustaša mašina.
Nisu nas bili ubijati gdje smo išli kao budući vojnici. Ali ja mislim da je to jedan od razloga da mjesto da su nas predali vojsci, predali su nas OZNI 3 u Bjelovaru za ono doba prema pričanju očevidaca bila jedna od najgorih OZNI na teritoriju Hrvatske. Doveli su nas u tu zgradu i imao sam sreću tu da je nekoliko redova ispred mene više nismo mogli stati u podrumu unutri. Jer su podrumi bili tako nabijeni od ljudi da više mjesta unutri nije bilo. Nakon možda sat što smo bili tamo po tim dvorištima te zgrade, došao je jedan oficir i počeo vikat, kaže vodite na poljanu. Tu im nema mjesta. Onda i od tamo su nas izveli, odveli na tu poljanu i ostavili nas bez straže, bez ičega, bez namilosti, nek se snađemo šta god. Nisu nam rekli da smijemo otići, nisu nam rekli da moramo ostati, nego jednostavno su nas napustili tamo. Mnogi su od tamo pobjegli. Ja sam ošao u blizini u jednu kuću gdje sam imao poznate i pitao sam kako se može odavde otići, šta, pa su me upozorili, kaže vas su vrlo vjerojatno pustili da se razbježite, da vas poslije pohvataju i pobijaju. Odi nazad tamo, kaže, pa ćeš vidjeti, možda će vam dati kakve papire ili nešto, jer kaže oni koji su ošli od tamo ne može se u ono doba nikuda kretati izvan jednog mjesta ili sela bez propusnice. Vi nemate nikakvih papira, nemate nikakve propusnice, vas će povatati i vrlo vjerojatno streljati. Ono, tako je bilo, ja sam se vratio nakon drugi dan je došao jedan časnik i počeo dijeliti te propusnice, odnosno otpusnice iz OZNE. S još jednim prijateljem ošao sam na stanicu u Bjelovaru i čekao da vidim da li ima vlak da mogu krenuti kući. Sreća nas je poslužila da je kratko vrijeme nakon što smo stigli na stanicu jedan vlak krećao prema Slatini. Ušli smo u taj vlak i nismo ušli u vagone, nego u kućicu od skretničara koji postoje na vagonima. Tamo smo se zatvorili i vlak je krenuo prema Slatini. Usput sam prvi puta doživio tu partizansku bolest, takozvanu. Ne znam koje je mjesto bilo, jer je vlak stao izvan stanice i morali smo čekati da može drugi proći. Izašli smo van i uglavnom koji su putovali onda bili su partizani, jer propusnice se nije moglo dobiti samo tako. Nakon smo čuli jednu viku, drži ga, kolji ga, reži ga, razne psovke, samo koji srbijanski jezik ima, i strašnu viku. U početku nismo se usudili približiti da ko zna šta je, jel su nekog uvatili, jel nekoga. Malo po su se približili da vidimo šta je. Jedan od partizana dobio je tu njihovu bolest, gdje padne, promijeni oblik lica i trza se i dere se izvikива koje kakve one stvari koje je on doživljavao, koje je možda i radio. Nakon nekog vremena vlak je opet krenio
i stigli smo u Slatinu. U Slatini vlak državne željeznice nije išao, nego išla jedna bivša privatna željeznica Gutmanova koja je iz Slatine išla prema Osijeku jer je pruga bila u ono vrijeme još razrušena, nije se moglo doći sa tim vlakom do Osijeka. Tamo smo prenoćili u jednoj štali. I drugi dan smo krenuli, došao vlak koji je išao za Osijek i stigli smo ja sa tim prijateljima u Osijek. Nisam išao kući jer su kuću našu nastanjivali partizani. I otišao sam kod moje bake. Tamo su me odmah upozorili da ako ostanem, moram se javiti policiji i da će me zatvoriti nanovo. Odlušao 8 dana bez da sam se prijavljivao, skrivao se da vidim kako i šta ću napraviti. Na koncu mi nije preostalo ništa drugo nego otići na policiju i prijaviti se. Tamo sam imao jednu neobičnu sreću. U to doba na policiji, ono što se tiče činovničkog dijela, nisu imali osoblja, nego su mobilizirali umirovljenike i đake. Jedan od tih đaka me prepoznao. I kad je vidio ko sam, rekao je, kaže, pazi kome će se prijaviti. Šef tog odsjeka bila jedna ženska Srpkinja, Osječka, koju sam ja poznavao. Ne znam da li je ona mene poznavala. Kaže, ona ništa ne potpisuje dok nije pročitala i udarila žig. A ako je udarila žig, onda više ne gleda. Dokument koji sam imao, na njemu piše otpusnica. A dokumente koji su im izdavali za putovanje zvala se propusnica. Ja sam riskirao, pa sam mjesto narak koje sam trebao ispuniti, mjesto da napišem otpusnica, napisao sam propusnica. Ostale sam podatke sve metio. Tako da izgledao da sam ja samo na prolazu kroz Osijek, a ne da se moram prijavljivati zbog toga što su me odposlali iz Ozne 3 iz Bjelovara. I taj koji me prepoznao, kad je ova se digla da ode drugu sobu za ne znam, je išla po neki spis ili po nešto išla, on skoči, udario žig na taj dokument. Kad je došla da je potpisala, ja sam uzeo i ošao. S time, čim su prestale propusnice, ja sam iz Osijeka ošao u jedno selo i tamo sam se skrivao dok nisam mogao nabaviti sve dokumente, jer nisam nikakvi dokument imao s kojim sam mogao dokazati da sam to ja Što su partizani točno upotrijebili da ubijaju ljudi? Koje oružje? Da. Engleske paravele i ruske paravele. Na tom dijelu sam bio ja. A da li ste vi vidjeli kada se to desilo? Stalno od Lupoglave do Bjelovara su stalno, onaj koji je izašao iz reda, sam rekao 4 po 4 su morali ići. I koji nije bio vezan, tog su jednostavno izveli sa strane van i pred nama odmah tamo streljali.
I što ste osjećali? One prve koji su bili na par metara od mene, to je teško opisati taj dojam. To nije strah, to je jedan osjećaj nemoći. Jer morate znati, prije toga nekoliko dana imao sam ja oružje u ruci. Danas vidim sa tim oružjem ubijaju drugoga, predavno. To je jedan osjećaj. Nakon 10, 15, 20 sam vidio takvi, uopće se nismo obazirali više. Nismo uopće gledali na stranu kad su ga ubijali. Ostalo nam je to tako, ako ćeš ubiti, ubiti. Jer smo bili tako iznemogli, bez jela, stalno hodanje, nekad kad im se htjelo, onda smo morali trčati. Ona iznemoglost, ne znate kud vas vode, dokad će to trajati, kud idete. Jer nikad mi nismo znali, ovo što ja vam pričam sad, išli smo od Lupoglave do Bjelovara, od Bjelovara šta, to mi nisam nikad znali kud mi idemo. Nego smo išli, uvijek naprijed. I sad kad se njima htjelo, vam se malo stalo, ali kojim smjerom mi idemo, kuda mi, dokle ćemo mi ići, to nam nikad niko ništa nije kazao. Ono što jedno što su nama govorili, da su nam psovali i oca i mater i sve onih srpskih kojekakvi psovki i držali da idemo iz reda. Ako ideš iz reda, ubijaj. A što ste željeli u tom momentu? U tom momentu što sam želio, imati opet oružje u ruci. Nikad više da dođe prilika da imam oružje u ruci, ne bi mi ga niko više iz ruke izveo. Oružje koje sam imao nisu dobili oni u svoje ruke. Jer kad smo vidjeli ruske tankove naprijed, onda smo rastavili u komade i bacali, evo gdje su tako da. To oružje koje sam ja imao u ruci nije nikad više niko mogao sastaviti. Ali sam se onog momenta mi je došlo, ako ja ikad budem imao u ruci oružje, nikad ga više nikom predat neću. Jer onaj osjećaj bespomoći, vidiš kako ovoga lijevo, desno, ona ispred tebe, kako ga ubijaju, ti moraš gledat bez da možeš i reći nešto, a kamoli nešto napraviti. Jer smo bili bespomoćni, bez ikakve zaštite, ičega. Nikakve internacionalnih zakona, nikakve crvene križa ili nešto. Nitko nije ni pitao za nas, niti niko vodio računa o tome. Molim, da li bi znali reći koliko ste bili ljudi kada ste se predali? Bilo nas jako malo. Jer mi smo, gdje sam ja bio, mi smo išli sa kolima i konjima i nismo mogli se metiti među automobile i kamione, nego su nas uvijek gurnili na stranu dok su oni prolazili. Tako da nas je tamo na tom mjestu gdje smo zarobljeni bilo možda nas 50. Kad smo se predali, ta grupa je bila otprilike jedno 50. Bez time je bilo jedno 10-ak ženskih studentica sa Zagrebačkog sveučilišta, koje su odmah odijelili. Nisu ostali s nama.
Nismo pojeli, oni su počeli ići pješke i nisu mogli, nego su onda se popeli naša kola pa smo ih vozili. Ti su bili u momentu kad su nas Rusi vratili. Tu ima još jedna zgoda koju možda će interesirati. Oni nam nisu ni uzeli ni oružja, ni ništa, nego jednostavno su tako i stojali na cesti, ništa nismo mogli. Vratili nazad, nek se vratimo nazad sa kolima. Mi smo se vraćali nazad i sustavili su nas partizani, slovenski partizani, domaćini. Već je bila noć. I koji su nas i čuvali. Međutim, jedanput je nastavljeno jedno komešanje i počeli su dolaziti sa svih strana neki ljudi. Kako je bilo noć, na nesreću ili na sreću, ne znam kako bi rekao, nije bilo mjesečine, nego je bila baš tamna ona noć. I uz cestu su bio drvored jedan. I mi kako smo bili znatiženi, vidimo ko su, jer smo mislili da su to možda naši ljudi, isto koji su zaravljeni. Počeli smo ići da vidimo te ljude izbliza. Dakle, tu me je prvi puta, od kad sam ušao u vojsku, i prošao sam jako mnogo, i ja sam bio kao tehnič i prošao sam svuda, nije me nikad bilo straha od taj puta. Prljavi, bradati, strašno, u strašnim podranim uniformama, tako da se to nije vidjelo, jer to uniforma, je to blato, naoruženi do zubi. Iza jednog drveta su ležala dvojica i ja sam se približio da vidim ko su ti. Jedan je držao nož ovako, ali bodež, onaj vojnički, držao ovako, a drugi ga je držao u zubima. Tako je spavao. Su bili partizani koji su dolazili, te njihove jedinice proletarske. Strašno, to ono što kažu zvijeri u ljudskoj koži. Takve ja nisam vidio ni poslije, ni prije, nikada. Strašni. Ti su bili jedno vrijeme i onda ti su napredovali prema Dravogradu, prema granici. Nas su ujutro odveli ti domaći partizani, kako sam rekao, u taj dvorac. Ali ta grupa tih ljudi, da se mogu nazvati ljudima kakvi su izgledali. To je nešto strašnoga. Ta brada je bila puna blata. Ta kosa je bila lijepila od masti, od prljavoće. Strašni su bili. To je recimo jedna od tih epizoda koji nisam u početku mislio možda nije ni važno. Da li su ljudi bili zakopani poslije smrti? No, ostali su ležati tamo gdje su ih ubili, uz cestu. Ili na samoj cesti, ili uz sam put. Nisu ih zakopavali, nisu išli gledati da li su mrtvi. Jer su toliko naboja ispucali na pojedinca da nije bilo mogućnosti da ostane živ. Bilo je, kako su pucali u glavu, to je razletilo se i mozak i sve okolo. Koliko su znači bili pošpricano sa krvi i sa mozgom i neke koji su recimo pucali u noge, ruke, to je letilo na sve strane. Što ste vi mislili kad ste se predali? Što će biti s menom? Da li ste imali nekakvu nadu?
Imali smo nadu da će nas smatrati kao zarobljenicima, što je to u normalnom u svijetu. Moj zapovjednik je bio zarobljen na početku rata, kad je Njemačka napala Jugoslaviju. On se nalazio u jednoj jedinici u Srbiji. I kad su Njemci ga zarobili, on se odmah prijavio kao Hrvat i kao časnik. Međutim, on nam je govorio da su Njemci, kad su ih zarobili, časnike smatrali kao časnike. I po internacionalnom zakonu, odnosno ugovoru, su ih kao takve tretirali. I stalno nam je govorio, kaže, ako nas zarobili, dobro, ili smo vojnici i kao vojnike će nas tretirati pod zaštitom Crvenog križa i internacionalnih zakona o zarobljenicima. Tako da se nismo mi bojali, nadali sada da će nas ubijati ili... Međutim, postala je jedna sumnja jer mi koji smo imali prilike vidjeti partizane za vrijeme Hrvatske i njihovo djelovanje, imali smo jednu sumnju. I jednu stanovitu bojazan da nas neće baš postupiti tako kao što postupaju drugi narodi sa zarobljenicima. Kad smo vidjeli da je ruska redovita vojska nas tako reći zarobila i predala, imali smo tu nadu. Međutim, ta je nakon par sati iščezla, ta nada. Vidjeli smo da ako spasimo živu glavu, bit će jedno čudo. Da li imate neku poruku hrvatske mladeži za budućnost? Imam. Ja sam kao vrlo mlad i kao mladić prijavio se kao dobrovoljac. Imajući jedan ideal. To je biti slobodan u svojoj domovini. Kad sam vidio kako se napada ta sloboda, kako se nastoji uništiti država, ta me odluka odvela u vojsku. Danas je opet Hrvatska u zarobljeništvu. Hrvatska je jedan veliki logor u kojem hrvatski mladići ne uživaju ni slobodu, niti mogu se osjećati kao usvojen. I onima koji su izvan Hrvatske, koji uživaju slobodu u zemljama u kojima žive, je danas i dužnost da nastoje svim mogućim sredstvima raditi na tome da se ta Hrvatska država opet ostvari i da Hrvati u svojoj domovini, u svojoj državi mogu živjeti slobodno, odgajati svoju djecu i biti ljudi ne drugorazredni, nego ravnopravni članovi jedne zajednice, jedne države, jedne domovine Hrvatske.